unguNkulunkulu wabonkulunkulu, ungumbusi wababusi, uyinkosi emaphakadeni, ungosihlalo sakhe sobukhosi, simile kuze kube phakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Wakhuluma kahle Nkosi emini, wakhuluma intando yakho, wakhuluma kahle Nkosi emini, wakhuluma inhliziyo yakho. Siyabonga, 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 siyabonga. Ngibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abaholi bonke, obaba bonke, omama bonke, abantu abasha, worshipers, ama Kingdom Kids, keyboard player ngegama lika Jesu. Amen. Omphambi kwenu uAsanda ngwakamkhizi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe egameni lika Jesu. Bazalwane, sizofunda ezwini lesibili. Uma ngabe ukhona osetholile, ngiyacela ngifundela uLuke chapter 23 verse 42 43. Amen. Siyafunda bazalwane incwadi ngokaLuka chapter 23 siqala verse 42. Sasa sithi, Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Amen bazalwane. Lithizwe lenkosi. uJesu mangabe beyombethela esiphambanweni wayengayedwa. Kwakukhona izelelesi ezimbili ezazikunye naye. Shuthi-ke bazalwane, iselelesi ngapha, iselelesi ngapha, uJesu phakathi nendawo. Before ufike la esithi khona iselelesi Jesu ngikhumbule nxa ufike embusweni wakho, kuthiwa esinye esinye seselelesi sathi kuye, sathi kuye, wena uKristu na, zisindise kunye nathi. Ebese uJesu ngakaphenduli, masinyane siyaphendula. Lesi sinye sithi, nawa umesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzileyo, kepha lo akenzanga lutho lubi. After ukusho kwaso kanjalo, sibe sesibheka kuJesu sithi, Jesu ngikhumbule nxa ufike embusweni wakho. Bazalwane, nama ngazi ukuthi ngifuna ukuthini, kodwa ke izwa kulone lami likaNkulunkulu ngizodedela yena asho ukuthi ufuna ukuthini namhlanje ngale ndaba. Uma ngiyifunda le ndaba kuyafika kumina noma umoya ongcwele uyangambulela ukuthi bazalwane, ukuze uJesu akukhumbule uma sesembusweni wakho, noma angiqalela uDavide eyinkosi, he was not perfect, but inye into ayehlalelanda ngayo inhliziyo kaNkulunkulu, repentance bazalwane.
ukuphenduka ngaso sonke nje isikhathi ukuphenduka iyona nto uDavid ayelanda ngayo inhliziyo kaNkuluNkulu. So ngiyabheka ukuthi naso leselelesi kwabiza ukuthi siqonde noma si understand at that time ukuthi lona kanali icala, lona kenzanga lutho olubi, kodwa thina sila ngenxa yesikwenzile, sikulesi siphambano futhi sisifanele ngenxa yobubi esesibenzile. Kodwa lo akenali icala, futhi engathi leselelesi uma sikhuluma lamazwi ukuthi namhla umnxusi ukuthi azakukhumbule uma efika embusweni wakhe. Haleluya. Bazalwane, izwe sikulona impendulo kaJesu. uJesu uthi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla ngiza kuba nawe paradise. uJesu akasho ukuthi kulungile mhlambe kusasa, kulungile mhlambe umasuyekile ukona, kodwa uthi namuhla ngoba uyinkosi enjalo. Uthi uma sizivuma yena uthembekile bazalwane. Haleluya. Jesus. Ngiyithanda impendulo kaJesu bazalwane. Ngiyabheka ukuthi mhlawumbe omunye ubengathi ayi imasilinde mhlawumbe sibone ubaba mhlawumbe mangabe sengivukile ngizobuya ke ngizokulanda, kodwa uthi namuhla. Amen. Haleluya. Ngoba uyinkosi enjalo uma uphenduka manje. Haleluya. Ukubamba ngaleso sikhathi ngesandla angene nawe eparadise lika baba. Haleluya. Jesus. Akalindi kusasa, akalindi futhi ukuthi kuze kuphele inhlungu. Haleluya. Esakusisiphambano uyaqinisekisa thi namuhla. Haleluya. Okusho ukuthi ngaleso sikhathi uthi namuhla. Yazi ngiyayibuka bazalwane indaba yenamhlanje, indaba yenamhlanje uyabona kukhona izinto othi uma ngabe uyilindile ubona ukuthi ayilokho mhlawumbe uma sengikulinda iviki sekuyisikhathi eside kakhulu, uma sengikulinda izinsuku ezimbili sekuyisikhathi eside kakhulu, kodwa namhlanje ubungalibekezelela. Ngoba uma uphenduka namhlanje noma uma ubheka kuye namhlanje uJesu, noma kulesi sikhathi uJesu uthi akakukhumbule. Haleluya. Uyaqinisekisa ngeqiniso futhi lokuthi namhlanje lithi izwi lakhe yena akasiye kumuntu ukuba ngaqamba manga sithesi sami ngaphandle. Ngezuma uma mkhangele ethi uJesu sesiphambanweni wayekumoya bazalwane. Uthi uJesu sesiphambanweni wayekumoya, wayengasiyi umuntu nje. Haleluya. Angazi ukuthi wena isiphambano sithwele usibona sikulingele noma sikufanele yini. Haleluya. Kodwa ikhona into obungayenza ukuze ukhululeke nakusona. Ikhona into obungayenza ukuze uJesu akukhumbule. Haleluya. Jesus. Ubungabheka kuye ebese uthi Jesu ngikhumbule. Yeah. Ubungathumile esiphambanweni sakho mhlawumbe seyinkanuko zobusha, kodwa ubese uthi Jesu ngikhumbule. Haleluya. Impendulo ithi namhlanje, namuhla. Jesus. Haleluya. Ubungawasho lamazwi mhlawumbe umile esiphambanweni sakho samanga, ubungawasho lamazwi mhlawumbe umile esiphambanweni sakho senhlebo. Haleluya. Ubungawasho lamazwi mhlawumbe umile esiphambanweni sakho sokuba umzalwane ongathembekile kubantu ngisho naNkulunkulu uqobo uthi Jesu ngikhumbule.
angisazi isiphambano sakho, kodwa into engiqiniseke ngayo ngenxa yokuqinisekiswa yizwe ukuthi yena wayengenacala, wayengenzanga lubi, kodwa wena kusukusona esakhe isiphambano esilingene wena. Hallelujah. Usukusona esakhe isiphambano sokona kwakho ubungasho uthi Jesu ngikhumbule. Oh, hallelujah. He does not say tomorrow. He does not say next week. He does not say when I resurrect perhaps. He says namuhla. Hallelujah. Futhi kusho lokhu ngeqiniso. Ngoba umeqala uthi ngiqinisile. Ngithi namuhla ngizokuba nawe paradise. Hallelujah. Ubungakusho lokhu usesiphambanweni sakho sokuba umdumisi ongadumisi ngomoya nangeqiniso uthi Jesu. Kumbo. Jesus. Hallelujah. Ngeqiniso uzothi namuhla. Jesus. Hallelujah. Ngibuke ngazi ukuthi bazalwane, the reason why or the main reason why lezelelesi zazikhona mhlambe ilento yokuthi kakumele kubonakale noma kakumele abantu angazi bazalwane ukuthi ufuna ukuthini, kodwa mhlambe ilento ukuthi kakumele si understand ukuthi ukuze uNkulunkulu asikhumbule kumele sazi thina kuqala ukuthi thina senzile olubi. Kumele si understand thina kuqala. Ngibuke ngazi ukuthi bazalwane kakumele kufezekiswe lento yokuthi uma ngabe umzalwane iyodwa into esizayo ukuthi uJesu akukhumbule noma uNkulunkulu akukhumbule ilento yokuphenduka bazalwane. Uwena understand isiphambano sakho, uwena osaziyo mhlawumbe isiphambano sakho sokunganikeli nje na kahle, kodwa uma ufisa ubungasho ngeqiniso uzothi namuhla ngizakuba nawe paradise. Hallelujah.